Kalifu mwanda musezi ya tu manithia Sharon ndindane wako nengelele maovo kwanzia meko na hindi tuambia na maovo maitu na maovo makoneti uteti kumangaliko isia makone imosi andongo isia chama cha Wiper nisi atula mutenga wana wa kaunti ya Kitui charete Kaloke Ngilu na munyanya wa makone Profesa Kibwana kumana na wendi wombe na wakwende ya kusukumia ndongo ya chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka ngwata nioni ya kiuteti ya Azimio la umoja wa Kenya Alliance na kwithwa itethito yatia mawendi make maine na chathini cha kuthandhasia amwitu kiukwati ila chatogwa kwa dini ya thange kisio ni cha utithi kiliombunge ni cha kibwezi ya umeloni wa Siwa kaunti ya Makueni amama Atongoi macha makima Atongoi ni ndongo ya amwitu kaunti ya Makueni Mwanduros musioni maweta paye bata wa ateti mamukonyo umokoto isia uteti wa udhu na kukavana Kennedy ni wa Mulinge. Mwathino athandharutu na ndongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuhusu thiumu wa kiuteti tunawakikwa makukwata mwana wa munini wa musumbe ngwatanio ya Azimio oka kitokela kina umanisha na kawanu la wale kono wa mwana unolonesia kunengwa ndongo ya chama cha na Kenya mathakaru wakioneka kitanesa kutulia Valodhiumu uyo ketino wa Kalonzo kuivathana na maundu mangu atanio ya Azimio oka na kutangasa kukitakivila cha usumbi wa ya Kenya Atongoi makambia ke yume la kutula mute gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kibwana na munyanya wa kaunti ya Kitui charete Ngilu maiweta tamoma mana sukumia Kalonzo kuvatwa mwana wa munini wa Raila Mwana wa minister munene la Kalonzo na thiwe ni mutongo wa ngwatanio ya Azimio oka Raila Odinga hethe wa ngwatanio ya kikasindo usakuani wa mwi wa nanana kusovya serikali na wewe takana tawachati vala Kalonzo na chonda kila chendekane kana kuunga matamukito wa kivila cha usumbi wa ya Kenya na ingivatena mundu onaomona thatche kwani kotini kulena na itambi yake ya kuthama ngwatanio ya Azimio 1 Kenya yu Kalonzo kwikoto kufika umba nono wa ukitima kivila cha usumbi na maofisa manza mayo usakuani ya IBC wa kwambililia ukite mbe wake na ukiti angi kwambeza kuvitu kidho kukitakivila kicha usumbe kwambeza matuku miongo 3 mamwe uwa katano Asyoke nengwa baase mudhi ni kunengwa chief minister ambaye ndeka tibane anasia ungone nengwa chief minister nini saini dhangu vaka nati itina wa matuku ya na yemwe Mheshimiwa Raila osa kibila kana mbunge la yekalaros musyo ikabitu kivya kibila kikibo nundu kika tibani na chuila mana lile kwe kunu wona koli na sekanunga mebaute na hivi tatu ya kamba twailo tuika mutumiosu na tuika letina wake nundu niwa mwene mbai na niwa mwene tutongweze bala tuendete ni mwelewa Valati tikivatha kwa nyamaendea kusukumia Kalonzo kusyoka ngwatanio ni Azimio oka evo mutongo wa chama cha KANU Gideon Moino lona atambukie musia kwa Kalonzo ya ta akaunti ya Masako chumani ki utuwa kana Kalonzo no kusyoka ngwatanio ni na kuitikila mwana wa minister munene kana nuku kitakivila cha usumbe utile mokone make Kalonzo wa Musyoka wa musisia ono walite ku the president niwo kana tingo baitu ukaisi andwasu the most sober guy Kalonzo Musyoka yo nange kwisomwe aende makeke na wana ndu mwana mwiwi ni wende to prove and wrong omwe wawe takindu mama ikindu kuno kisoanite nikindu kisisitie na nikindu kwenda muno mbaya mukamba ndikabothwe Ndilivoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Kennedy Mulinge.